ing biyanang delanan ing Juan a Santa Ana. Bayo pa ing kamumulaning panahon, telaganing banal at Trindad, na datang ngaldo kay bat ning pamaglalang ning yato, at ning pangatalabo ning tao, ing Dios anak, may katawan niyang tao, king sepupuna ning metong a birhen, panakamtan iti, iting hindu ang maging malinis migit, karing sablang tao, ating mayipayang Dios, telaganang mikagliyang alang bakas, kasalanan. Metupad nga niti karingkeyang talashuyo, ti San Joaquin at Santa Ana, iba't laking tribo ng Huda, alahin ng aring David. Ni San Joaquin at tao Nazaret, sakop ning Galilea, metong yang pastol, amikipiban dyan kawan, at ingkeyang esposa naman ni Santa Ana, anak dering banal na Emerenciana at Natan, at Baitya, King Belen. Ding ni asawa kilalang atinan o mabandi, pistaman manawalabi, iti eda serilinan. Pirakera kayanan da ing karelang pibadyan king atlong dake. Ing munang dake, makaparikil king kinu at king keyang templo. Ing kadua naman para karing pakakalulu at mangailangan. At ing katatawlian nayapin namo ing sapat para karela. Bistaman bibiyeda ing sabla, ing Diyos pagkaluban na lapamorin masanting a kabiyayan, kawangis ning mabilis a pangarakal, ding karelang kawan, o tupa. King karelang atatanggap akalam ibat king Diyos, metong mo ing imi pagkalub karela, at iti ing mi kabungala, metong anak kakarelang pagnasan. Pagpangking kaugalyan, gustong ring mi asawa elami kakayanak, metong yamoy ting maragula kaparusan ibat king Diyos. Pauli na niti, era tatanggapan dingayin adaraw ng San Joaquin king templo. Misa nakapiestan para king Gino, at ding sablanganak ng Israel, mamiyalangayin king templo. Periobel metong karing pari, tinabi ni San Joaquin at nga nakiya. E kamalyaring magtaunayin pauli na ning alaka panganak, keti king Balen Israel. King maragula ka marinayan, ni San Joaquin tinaglusya king disyerto, ban mag-ayunong 40 aldo, at nga nakingkeyang sarili. E akong mangan ni minum ang gandatang ingaldo, ing ginungka kong Diyos, dalawan na ako, pakanan na ako, at painuman. Makanta mo naman ing milyari kang Santa Ana, paulin ning kamarinayan at tatanggapan na. King ena pa manuling San Joaquin, lalo ng pinamdaman Santa Ana, ing kamarinayan at tinggap na karing tao. Ating metong adipan as sinabi kang Santa Ana, na lubos ng paparusa ng Diyos, uling iya may pagkaluban ng anak, at kini likwanin ning kayang asawang San Joaquin. King mabayat a puso, melumbeyang kapait-paitan ni Santa Ana, alayang sawang mamasang panalangin, at manyawad kasaupan king Diyos, na sana muli ay San Joaquin, ban mi pagkaluban lang anak. Ing Diyos timdam na ing karelang panalangin, at tinubod ni ing Arkanghel Gabriel kang Santa Ana, at antimurin kang San Joaquin, na mag-ayuno king disyerto kanita, pabalita na karela, na ing Diyos pagkaluban na lang metong anak a babae, ang maging marangal karing sablang tao, ang bebeketi king yato. Inutos na laning Arkanghel Gabriel, na mikit laking metong apasbol amayaw sa ginto. King pamikit da, miyalilang tula ing karelang lungkot. Agad-agad dinaw niyang masamyong ayin ni San Joaquin at Santa Ana king templo, anting pasalamat king grasyang mi pagkalub, karela. Mirasingaldo, mi baitay nganak a karelang panayan. Meto nga babaeng Pelagyuandang Maria, migsaya lang anding sablang tao, paulining mala, amiras karing banal ami asawang San Joaquin at Santa Ana. Aldo, meragulyeng anak ang masikan pamikakatawan, kabiasnan at kabanalan. Inubog at tiro de di Santa Ana at San Joaquin, king kayapan at kasalpantayanan. Di natang na ing panahon, banto paranda ing pangakura king Gino, ing idawon di king templo, ing pakamalandang anak. Minalang ni tula ding tao,
king templo paulin ning kabaning tipan ning Diyos, miuli king kayang bali. Miubog at sinulong niya Maria, ang ganak hindi natangingal do ning kayang pangadalaga. Metong yang malinis at daliseng babae, asing puti at banglo, ning metong amasamyong sampaga. Dakala tradisyon amitala, king biyeda ring banalami asawa, kay bat ning pangadaw ning Nuana Virgen Maria king templo. Dapot alang malino amitala, dikil king kamatayan dari Santa Ana at San Joaquin. Ing malino dang sasabihan king ebanghelyo, na ing anak ning Diyos, mi katawan tao, mi bibiyayang kalugod-lugod, harapan ning Diyos, at ning tao, pauli ning pamiubog na kaya, ing Virgen Maria. Ing Ginong Jesus, perang alan no ring kayang apo, karening kayang amano. Dakala tao at banala propeta, amagnasang manakit king akakityo, dapot eda ikit. Damdamaning daramdaman nyo, dapot eda dimdam. Pangaibat ning pangatas na banwan ning Ginong Jesus, at pangakalat ning kayang mayap abalita king barang sikote ning yato, miras ing panahon ning imperyo ning Roma, at sirane ing kabilugan na Israel. Ding minunang Kristiyanos, sinalbadala ring relikyas sa makaparikil king Gino, ding mikakapatod tao Betanya, di Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro. Sininupdala ring mal ng butol Santa Ana, at dala-dala king Apt, meto nga lugar king bansang Pransya, at karindala, Kitkut. Aisip ng San Hospicio, bispo ka rin king Apt, king itang karipta, o lungiba pagkabilya ning mal ng bangke Santa Ana, ni Panginlagyasana, king kayalan danggalang, ding bayong miglub a Barbaros. Uliniti, kitkut de pang lalong malalam itang mal na bangke, ketang kriptang ito, at itang dalan na painturo ka rin, kebatan de pa, panlalong mi panginlag, king nanumang kalapastanganan. Miras ing panahuning kapayapan, anyang migari ay Carlo Magno king Gaul, maulining Pransya, agad-agad inumpisan na ing pamanalakad at pamaglarin ketang anggang kasiran, ape pasari na karin, ingalang tarus a panlob ting Barbaros, ang ganaking katedral ning Apt, ami nga sira king kailan ang kagalangan karing banal a lugar. Anyang 7 dalan siya mapulot a dua, Domingo na kanita ning pamanyubling Mebye, hinyawad na nga ring Carlo Magno, ing makonsagrayang pasibayo, ing katedral ning Apt. Kabang magaganap ing banala seremonyas, ating meto nga anak a lalaki, alabing nga kadaban wa edad, ni panganak yang pipi, bulag, at maklak. Ing lagyo na, Juan na anak ning Baron de Casanova, biglayang migbala balikid, at anti na mawaring daramdaman, ing metong asiwala. Biglayang linakad papunta king libutad ning altar, at pilit ning tuturo itang eran. Pilit ding patok ng anding pari, at digbante ning emperador, dapot area patok ng ning anak. Iti mimye pansin king ari, at kaibat ning seremonyas, agad ning pepakulkuling altar, nung nukarining tuturuing anak kahuan. Teodoring balitang, at kanita, kabudan niya ikit, itang antimong pasbol, ang makakabat, king metong, abatong maragol. Inyang mibuklat siya iting pasbol, may yakit siya itang era na pababa, at biglayang dinulong ing anak, aantiya mong manakit, at yaing mituturo, king dala na painturo lalam gabon ning katedral, at sisinyalya, king dapat lapang sumulong. Minutos siya king busbusan de itang padera kakabat king kripta, at nga nang sisinyal king dapat deng panintunan ka rin. Kasira na nitang pader, may nakit lang masku padalan, at king sepo ning dalan, may nakit lang mababang nicho, o busbus at pisusuluran karing bangke. Ingari at ting sablang pakarap ikit do, ing sala manibatan king mitataong lampara, ang makabili arap ning metong anitso king pader. Kalub ng Carlo Magno, at ing kaya nga be ketang lugar ita, ing lampara, mitdaya,
At kanita, ing anak kabulag, may nakitya, may karamdamya, at may kasabiya, at nga na. Ing banal ng katawan Santa Ana, induning Virhen Maria, ay induning Diyos at tsuking mitsyong makalalam. Biglat ding nityo, at sinalingal-ngaling banglo, ikit de kanita, ing kabaw nga megawaking duto nga sipres, alunananing bangke ng Santa Ana. King kabaong ating makasulata, ing bangke ng Santa Ana, induning Virhen Maria. May ligaya yaring Carlo Magno, king pangayakit na king relikya, may natili ang malwat king pamanalangin, at agad ng belita iti, kang Papa Adriano, at iti malugod ang minablas, at tinutos na king kabilugan na Santa Iglesia, na may parangalan niya, Santa Ana. Antimurin king kakatamong parokya, may kapribileyo tamo na mirakayanan king relikya ng Santa Ana, iti kapiraso ya ning kayang malabutol. Kaya benaniti, apin ding relikya mo naman, ding makatuking malasanto. May itong kapirasong tela ning balabal ng San Jose. Butol dari Apostol San Andres at San Matias. Butol dari San Laurencio, San Venancio, Martir. Butol daring pantasting Santa Iglesia, apin di San Ambrosio de Malan, San Jeronimo, Santo Tomas de Aquino. Butol dari San Nicolas de Bari, San Bernardo Abad, Santa Lucia, Birhen at Martir. Antimurin ng kapirasong tela, iba't king sutana ng San Carlos Borromeo, at kapirasong tela, iba't king abito ng San Francisco de Assisi. Dating relikya, iba't laking Roma anyang Pebrero 22, 1756. Miras naman dating relikya, kening kiyakatamang parokya, anyang panahon ng Monsignor Bartolome Zabala. Paganakana ing Biedari Santa Ana at San Joaquin, ing malalamdang kasalpantayanan kin Diyos, bistaman ing daralarang kasakitan kimbye, e meging sumbagal karela, para gulutan de, ing Gino. Pagkalob na ning Diyos kaya katamo, ing kapag nasan na ning kaya katamong puso, dapat parati tamong gaganakan, na mangibabo, ing kaburyan ning Diyos kaya katamo. Kawangis ning depat da, ring kaya katamong patulunan, kailangan tayong pagdulapan iti, at tuparan. Katatulian na paniti, na magita mong makabuklat tagamat, karing taong mangailangan at magkakasakit kimbe, neto nga patutu na ingkalam, kailangan niya iting ipagkalam. Milaganap ing debosyon ng Santa Ana, king mabilo gayato at ang ganang ini, aduanda ing kayang kasopan, na mamilatan para king apuna, ing ginutamong Jesucristo. San Joaquin at Santa Ana, ipanalangin mo kami.